Barutete Chiko Dairy Farmers Association obwahati bagira ngo bamazireho bwire buringwa bari kwetomboita ahabo butagira amashanyarazi eshonga ebintu bagira ngo keniteganisa mnonga omirimo yabo no kuretera ibintu byabo byasisikara kikabaretera batabasa kurakorana kurungi nko kucakubire rural electrification na programs za government zindi amashanyarazi lines genze nziyongera umbikale butalibimo but unfortunately for Mpinga line tiriyo hati sente ezitukwita kutunga bagieta drop mu ocean nyanje ngoto muno kanaga mwibaye entonyezi atabakaka ungiye biri bitasi bambi kandi problem cyine mutumye abantu bamata gatkire kandi twenda set sasura ibisanga amataki hano barobere mezi amuti ndatimuye batamusente zabo basura kureta amata mutu wibali Isentezi baziherizeyo ahari Godfrey Nyakana umuhinji uwo mutano okurwa mu district ya Kabarore ozacire okuruga omu State House. Sentezi zigene no kureba ngo abahinja aba babasa kureba ngo bagira uko babasa kuganyira habintu ebindi ebiri kukora nko muringo gumwe ogo kwasa kuretaho entunguka. Mugasa Eraisa Chairperson wa Rutete Chiko Dairy Farmers Association asimire President Museveni ahabwe sente ezibatungire okuja kubahweraho ahanshonga y'amashanyarazi kandi ngo abahinji obwahati nibija kwa bine ebindi bintu ebiri kozesa amashanyarazi na mnonga ebyo kubayambaho ahakubika kurunja mate okwenanga tasisikara kandi babasena no gukoramu ebindi bintu ebyo kubasa kugongeraho omutindo. Bitu abahinja babagarukire bagira ngo obwahati ekintu ekibakorirwe n'ekintu kicengo abahinja bagarukire bagira ngo n'obukirabe ngo batungire sentezi ngo bitu nibacenda ebindi bintu ebyo kwongera kubayamba kwena ngo beyongere kutunguka government ntusima byona kana turagamba sima Nyakana na president akuba lino Iraq akuba takutungira Iraq kurora byahikaye honestly tuwita kuja kitunga bwangu akunga amazima ngo amazima gasara ubisengi ya not politician ninga amazima gengine ina babaza amazima at times ahabo engonzize ahabo abantu bahasi bona nengonzize zona no kwekamba kuona na kuya umuntu wahasi okurugirira abahinja baho bwahati nibajyangu sente zikwingana miliyoni 100 nizo zikwija kozesibwa omukutaha amashanyarazi. Festus Bandeba oli RDC wa Kabarore ahamize abahinja aba mu district ngo nibijagaraka batunge obundi bushagiki okuruga owa president esente zibabahire baheza kuzikozesa kurungi. President najja kwamanyira ni nyingi yona muja kufokaki banyakana Nyakana najja kwa namanya ngo muri amustar gwa ideology eyankura kurana yetari ya za poli nimbasaba mubabese sente zinu neza government kandi yitwe umurimo gwitu kabebe mbesi no kurira ngo twahonderaki enkosa yazo. Amakuru gagasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Sky TV omuri Kabarore.